Ka ayom mani Blei Durga puja jungki pa Riewngeit Hindu kabala ne saw sngi kenti kabala sedang nadu ka arphoi tarik kala poi shaka sngi pynkut haka arphu saw taring haka baki pa Riewngeit kila ra no ya ka durmot jongka Blei Durga naki pandal ban leit pynngam wahumkhrah. Menta usnam ladon hadu shispa arpho lai tylli ki pandal mani Blei hakeleng ki dong jongka sor Shillong bat kishnong ba markhap ya ki bala mani daka kmen Shongshit sim naki pa Riewngeit Hindu. Nakaliang kinong penyat kila penkrek kerpang yaki jaka pynngam kenang ba kanom don kajing tengyan kajing kapnya bat jinge lumbup para briu. Mare sedang kano pai sngi kasor Shillong kara sawa de kisur perta Blei ki bom kiksing bat kijing ruai kenhoi ba Shongshit naki samla shinrang bat katei ki bala senra ne ka Durga wahumkhrah. Haba ki durmot ka Durga kalapoi wahumkhrah ki surok ha Shillong kila kenjajar bat kila kelut war ban leit ban wan. Ki pat ba kari India khamtam haki jela mingi ki ang nut bat ki kmen baka Durga kanthe pahu ki jing kerku kajing suk bat kajing shngan ha uni usnam bat ha usnam banwan. Process for the fire brigade Durga puja committee. We request the CPC volunteers to please pick up the purchase process for the fire brigade Durga puja committee. Fire brigade Durga puja committee, please complete your immersion process. Fire brigade Durga puja committee, कृपया आपका विषय फायर ब्रिगेड दुर्गा पूजा कमेटी घाट नंबर 4 की कृपया खाली कर दीजिए। फायर ब्रिगेड दुर्गा पूजा कमेटी घाट नंबर 4 को कृपया खाली कर दीजिए। दुर्गा पूजा समिति घाट 18 कोलपति घाट नंबर 4 से चाहिए। श्री आर्यवत दुर्गा पूजा समिति घाट 18 कीजिए और बच्चे का हाथ मत छोड़िए। बच्चे मोबाइल हर साल गुम हो जाते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत होगा खोजने में, इसलिए अपने मोबाइल पर ध्यान दीजिए और बच्चे को हाथ से पकड़ के रखिए। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बच्चे और बालक लोग विसर्जन घाट पर आने की अनुमति नहीं है। घाट नंबर 2 वाले जल्दी कीजिए, घाट नंबर 2 खाली कीजिए आप लोग।